Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 26 kwezi kwa kabiri uyu mwaka 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Uyu munsi umubare w'abarundi batahuka bava muri Tanzania wabaye munini kurusha iyindi yose yahageze ku munsi umwe kuva uyu mwaka utangiye. Ese abatahutse barabona ibyibanze bizabatunga? Twumvikana ko tuzora twakira 3,000 ariko ubu unye murumva ko twamaze kurenza 3 ngo twabisezeranye, ariko nubwo turengerwa twe turafise ingene twamaze kubitunganya mu kongereza abakozi n'ibindi byose byankenerwa. Naho mu Rwanda hongerewe amafaranga yatangwaga y'ubwisungane mu kwivuza. Ese abaturage babyakiriye gute? Jewe mukuri ukuntu mbyumva ni byiza koko ni iterambere, utabaye muzima nta kintu na kimwe wakora. Mituweli ngiye makuru nago yanyuze numvisha ari ibintu bigoye ko wasanga n'amafaranga mbere twatangaga 3,000 kuyabona biragoye. Tufite n'ikinamico urunana aya makuru hagarariwe na Judasio Hundumondo. Mbere yuko dutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Chansar Abimana yaduteguriye amakuru agizwe hirya no hino. Umugabo w'imyaka 50 akekwa ko yagize uruhara rukomeye mu kwica ababikira 3 b'Abataliyano biciwe mu Kamenge mu Burundi mu 2014 yafatiwe mu gisagara ca Parma mu Butaliyano. Umushikiriza manza Alfonso Davino avuga ko Guillaume Harushimana amaze imyaka irenga 10 ba mu Butaliyano yafashwe inyuma y'amatohoza yamaze igihe kirekire. Yagirizwa kuba yaratanze amakuru ku bagizi ba nabi yongera afasha bicanyi. Kugeza ubu ntarashikirizwa ubutungane kandi ntacaravuga ku vyo yegwa. Inkuru y'ukugandagurwa kw'ababikiri b'Abaxaverine yavuzwe cyane mu makuru mpuzamakungu mu kwezi kw'icenda mu 2014 kandi amatohoza arabacabandanya. Leta zunze ubumwe za Amerika zateye ivyatsi imigirwanira ubutegetsi muri Sudan kubera ikoresho ry'ibitero vy'indege zitagira abadereva drone vyahitanye abasivile. Amakuru atangwa n'abaganga hamwe n'imiryango iharanira agateka kazina muntu avuga ko abantu barenga 40 harimo n'abana bamaze kwicwa muri uku kwezi konyene mu bitero bitandukanye vy'amadrone. Ni inkuru ya Richard Kagowe mumva mu ijwi rya Gildas Yuhundimpundu. Amerika ivuga ko cyabi gisirikare ca Sudan canke umuhari witwara gisirikare Rapid Support Forces bose bariko barakora amahano adasanzwe ku basivile no ku bakozi b'amashira hamwe y'abagira neza. Igisata ca leta kijejwe ibibazo vya Afrika kimenyesha ko intambara yahungabanije ubuzima bw'abanyagihugu babayeho mu bwabo budahera bwo gutinya ibitero vy'amadrone. Ibi bije bikurikira igitero c'igisirikare cakubise isoko, ikindi naco ca RSF gihitana ibitaro congera cica abakozi. Impande zo mpizagirizwa gukoresha kwicisha inzara nk'igikoresho c'intambara. Banki nkuru y'u Burundi yagabanije igiciro fatiro c'inyungu kiva ku bice 12% kigera ku bice 10 mu ntumbero yo korohereza politiki y'amafaranga no kugabanya ukongerekana kw'ibiciro. Iryo tangazo ryashikirijwe mu gushikiriza raporo ya politiki y'amafaranga y'igice ca 4 c'ibihumbi 2025. Iyo raporo yerekana ko iduga ry'ibiciro ryavuye ku bice 34% mu gice ca gatatu c'ibihumbi 2025 rigashika ku bice 21% mu mezi 3 ya nyuma y'umwaka uheze. Iyi banki itegekanya ko iduga ry'ibiciro rishobora kugabanuka gushika hafi ku bice 11% mu gice ca mbere c'uyu mwaka. Latifa. Urakoze Chansar. Aya makuru yatangiye ku buryo burambuye. Mu gihe abarundi bakomeje gutahuka ari benshi bava muri Tanzania berekeza i Nyabitare, uyu munsi hageze umubare munini kurusha iyindi yose yahageze ku munsi umwe kuva iki gikorwa gitangiye kwiyongera kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Hageze abantu barenga 4,000 bakirwa muri komine ya Gisuru yo mu ntara ya Kera ya Ruyigi ubiri mu ntara ya Buhumuza. Abenshi mu bageze aho bari bavuye mu nkambi ya Nduta, abayobozi ba Tanzania bavuga ko bagomba kuyifunga ku buryo nta munzi y'umurundi zabikirimo bitarenze ukwezi
kwa gatatu. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Prime Ndikumagenge waruri aho abarundi batahukiye. Urukurikirane rw'amabisi hafi 60 nirwo rwazanye aba barundi bose hamwe bashika ibihumbi 4,269 bari mu miryango irenga igihumbi n'ijana. Ayo mabisi yinjiranye ku mupaka wa Nyabitare muri yo komine ya Gisuru yaje mu migwi ibiri kugira ronka hakwigwa mu kibanza abo bahungutse bashikiramwo. Abatashe uyu munsi bagwiriyemwo cyane abana, urwaruka n'abagore, abagabo n'umwe. Umugabo nabajije yambareye yuko abagabo bashima kubanza kurungika abana n'abagore kugira ntibabandanye kumererwa nabi mu mahema mu gihe bavuga yuko amazu bahora babamwo inzego za Tanzania zayabomoye. Bagishika ku mupaka imbere yuko bakomeza ku butaka bw'u Burundi baci bashikirizwa ibendera ry'igihugu, ikimenyetso cyuko igihugu cabo kibakiriye. Ucumi Pasikaziya umugore w'imyaka 35 ari muri batatu baserukiye abandi mu gushikirizwa iryo bendera. Ndyohewe cyane ku mutima kwere kubera isubiye mu gihugu cyanyu baruce aho ndataye bizogipenda ndyohewe cyane. Hano twaturi tubayeho nyene nabi nyene cyane gose. Bavuye ku mupaka ayo mabisi yaciye abajana mu kibanza ca Nyabitare bazoraramwo kabiri imbere yuko bataha umwe wese yaturuka canke handi yashimye kuja. Bazogenda bahawe amafaranga y'itike yo gushika iyo baja n'ayandi azobabeshaho mu minsi ya mbere. Hirya y'ejo kuwa kabiri hari hahungutse abandi barenga 3,800 bivuze ko mu ndwi imwe hatashe abarenga 8,000. Ni benshi cyane ugereranije n'3,000 ku ndwi leta y'u Burundi yarumvikanye na leta ya Tanzania n'ishirahamwe rijejwe impunzi HCR mu nama bagiranye mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Odette Kamariza umuyobozi ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'u Burundi bubijejwe avuga yuko bashobora kurengerwa ku buryo bwari bwategekanijwe, ariko ngo uwutashi wabo ategerezwa kwakirwa uko bishoboka kose. Twumvikana ko tuzora twakira 3,000 ariko ubu unye murumva ko twamaze kurenza 3 ngo twabisezeranye, ariko nubwo turengerwa twe turafise ingene twamaze kubitunganya mu kongereza abakozi n'ibindi byose byankenerwa. Leta ya Tanzania itegekanya yuko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka atamurundi azoba kiri mu makambi y'impunzi muri ico gihugu kubashika 100,000 bakiriyo. Prime Ndikumagenge harakoze cyane. Twerekeje i Paris mu Bufaransa. Claude Muhayimana umunyarwanda w'imyaka 65 utuye muri iki gihugu yasabiwe gufungwa imyaka 15 n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa rubanda ruburanisha ibyaha bikomeye muri iki gihugu mu rubanza rw'ubujurire rumaze ibyumweru 2 ruburanishwa. Muhayimana wahoze ari umushoferi haregwa kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe ahoze ari prefegitura ya Kibuye mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Aregwa kuba yaratwaye imodoka yajyanaga abagiye kwica abatutsi mu gihe cya jenoside. Umunyamakuru wacu Alain Majesté Balenga wari mu cyumba cy'urukiko i Paris mu Bufaransa yaduteguriye inkuru ikurikira. Mwijambo rimwe ibigumbagumba umushikirizamanza mukuru mu kiringo kirenza amasaha 2 yasabye inyankamugayo hamwe n'abacamanza bazocira urubanza Claude Muhayimana kwibuka ko mu Rwanda mu 1994 habayeho nyabwoko aho hishwe abagore abana n'abagabo bazira uko bavutse. Yibukije ko mu bwicanyi bwabaye butazopfa bwibagiranywe hari mu bwicanyi bw'ikivunga bwo ku musozi wa Bisesero aho abatutsi batagira gitabara bishwe n'abari bajejwe kubatabara n'utundi turere twaye tuhegereye, aho yemeje ko Muhayimana ari mu bunguruje abaje kwica abo batutsi kandi yarazi kibazanye. Umushikizamanza yasabye abagiye guca urwo rubanza kwigengesera bafata ingingo nyayo, aho yaciye agira akasaba guhanisha Muhayimana gufungwa imyaka 15 kubera ivyaha bifitaniye isano na jenoside yagirizwa. Muhayimana Claude w'imyaka 65 yari mu cumba c'urukiko ahaburana yidegemvya yasa n'ubutekanye. Abamuburanira bahawe ijambo bavuze ko baburanira yera, aho bimeje ko hari n'abatanga buhamya b'ibinyoma bamwagiriza bagaragaye muri urwo rubanza, ahandi naho bakavuguruzanya, aho basabye ko baburanira yezwa. Bitegekanijwe ko ku munsi w'ejo Muhayimana ahabwa ijambo rya nyuma urubanza ruheze ruje mu mwiherero, ibizoruvamwo bizomenyekana mu masaha y'umugoroba. Dukomereje mu Rwanda mu makuru twabagejeho kuri wa gatatu twababwiye ibijyanye n'itegeko riherutse gusohoka mu Rwanda rizamura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza azwi nka mutuelle de santé hatangwa na buri muturage kugira ngo abashe kwivuza mu gihe cy'umwaka wose. Ese abaturage bakiriye batizamurwa ry'aya mafaranga? Aba ni bamwe mu baganiriye na BBC Gahuzamiryango mu mujyi wa Kigali. Ngiye rwose numva bigoye nk'ahantu ntuye amariste amwe ari ku kagari
abantu batishyuye ati ibyo bihumbi 4 n'ibihumbi 5-8 umuntu azabibona ate nta kazi. Turabyishimiye ko hari ibyo bongeyeho byo kuvuga bya mituweli. Nk'ubu mu minsi itambutse narwajije umubyeyi wanjye mujyana kwa muganga, iyo ndwara yari arwaye aratubwira ngo ntabwo bayivurira kuri mituweli, avuga ngo ntugomba kwishyura 100%. Ubwo bagiye gushyiraho ibyo bazajya badufasha kutuvura, tuzemera twizirike umukandara dukora uko dushoboye kose kugira ngo tuyitange. Njyewe akazi kanjye ni ubumotari, urumva rero kuzamura ibintu bya mituweli n'ibibazo by'amafaranga yabuze, abona twebwe na verisoma ya moto biba ari ibibazo. Nk'ubu mfite umugore n'umwana umwe, ntabwo byadushimishije. Njyewe mukuriye ukuntu mbyumva ni byiza kuko ni iterambere. Utabaye muzima nta kintu na kimwe wakora. Njyewe n'ubu ikintu bazaza badufasha ni ukuyatanga mu byiciro. Mituweli ngiye ayo makuru ntago yanyuze, numvisha ari ibintu bigoye ko wasanga n'amafaranga mbere twatangaga 3,000 ugasanga nyine nabwo kuyabona biragoye. Nk'ubu ngiye mfite umuryango w'umudamu n'umwana umwe, mbere twatangaga 9,000 ariko ugasanga nyine nayo kuyabona bisa n'ibigoranye kubera usanga muri iki gihe ikiguzi cy'ubuzima cyarazamutse, kubona amafaranga rero usanga bigoye. Nzabifata nk'uko biri, ayo bazanya kandi yo nzabahereza ko kubw'uburwayi bwanjye ndabwubahiriza cyane, mba nkunda kugira ngo nanjye ngire ubuzima bwiza. Mu by'ukuri ibintu bya mituweli rero ibiciro twabonye babihinduye. Nk'ubu nanjye genda mfite umuryango, umwana n'umugore nishyura 9,000, ariko nagiye kureba muri systeme sanga nzaza nishyura 24. Kandi rero mu by'ukuri ubuzima buri hanze buragoye, n'aya mafaranga kuyabonaga byagoraga rwose. Ikintu twasaba leta ni ugushaka uburyo wenda yagabanya ibiciro cyangwa ikadusonera ikadukura amafaranga make kugira ngo natwe tubone uko twishyura neza bitatugoye. Tugiye mu isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda uyu munsi aho ryakomereje mu mujyi wa Rubavu, aho abasiganwa bazengurutse uyu mujyi ku ntera y'ibirometero 82. Mugenzi wacu Yves Bucyana uri gukurikirana iryo siganwa yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Umudage Zemke Germain ukinira ikipe ya Rembe Radinet niwe umaze kwegukana ka gace ka 5 ka Tour du Rwanda. Na gace kakiniwe hano mu mujyi wa Rubavu, aho abasiganwa bazengurukaga mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Rubavu. Na gace rero karangiye kuri sprint bahatana cyane. Zemke Germain ashobora kunyuka igare asiga abandi ho ibice by'amasegonda ibirometero 82 abikoresheje mu gihe kingana n'isaha imwe iminota 44 n'amasegonda 27. Abakinnyi bose 45 bakoresheje ibihe bimwe kugeza ubu, ariko ku rutonde rusange ntiruhinduka kuko ruyobowe n'umudage Moritz Krejci ukinira ikipe ya NSN Development Team. Uyu yambaye umwenda w'umuhondo kuva ejo kuwa gatatu nyuma y'agace ka 4 ka Karongi Rubavu. Intera y'iminota 2 yashizemo hagati ye n'uwa kabiri ku rutonde rusange yagumyemo. My goal was first of all to stay in the yellow jersey. Moritz Krejci ati intego ya mbere ko ari ukurinda umwambaro w'umuhondo, ubundi nkaba nashaka no gutwara aka gace, gusa birangiye ndatekereza mfashe umwanya wa kabiri gusa. Ndakeka ko twakoze neza nk'ikipe, biradushimishije cyane. Ku munsi w'ejo abasiganwa bazavano i Rubavu berekeza mu mujyi wa Musanze ku ntera y'ibirometero 84. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Ubu tugeze ku isaha 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Ni umwanya wo kumva ikinamico Urunana. Abarimu b'inyarurembo mu bukangurambaga bwo kwita ku isuku y'amenyo. Hagati aho kwa Stefano mu gasigane ko kwita ku nshingano zabo za kibyeyi. N'Urunana. Niwe mbwira ukandukira mu matama ntasoma. Wapi ntabwo ngututse. Ni rutandutse ariko nyitotombe. Nase ubwo najya ku ishuri ntafite ikaye y'English nta n'ikaramu mfite mbwira iki mwarimu. Bisabye nyoko se singuriya. Ntiyatwumvisa kinumira. Yasobwiye Stefa, yasobwiye ubwina ntiburera. Ama we. Gurira umwana ibikoresha akeneye ibyo. None se mugabo mwiza ko udasiba kuzindukira mu kiraka, ni gute umwana wawe gusaba ibikoresho by'ishuri ukamwohereza kubisaba nyina koko hewe. None se uko munsigane ngenda bigenzana.
so nabikuguriye njye nta mafaranga mfite nduti. ariko se iyo usengeramo inzoga usangira na Pascal buri mugoroba kuki utibuka kuvanamo ayo uzakemuza ibibazo by'abana bawe? Niba nkwe inzoga sinzigamaye bazakenera se wowe iyo utanga yo kurera impanga wabyaye kwa Pascal kuki utibuka ko hano hafite abana bazagira ibyo bagukeneraho bisaba amafaranga? Mbonye kangaye mpa mukobwa jana amafaranga Nyiramari. Uremera ko mwabyaranye impanga ariko? Nyiramari ushatse wahina akarenge kawe. Wagabanya agakungu kawe n'uriya mugabo ngo ni Pascal kukurisebya pe. Wowe kutasebye ubwo wamutereraga umugore ndamukabyarana impanga? Ariko ubwo uribuka ko ayo magambo uvuga uyavugira mu bana koko Nyiramari? Icyo batazi ni iki se nyabusa. Abakuru muri bo bayobeye ko bagiye kubona bakabona akagabo yinjiye muri urugo ramubyaye kwa Domina. Abato bandutiye abangabo bo bayoboye ko bagiye kubona bakabona Ndemezo aragushije muri urugo aramubyaranye na Nadina. Baya biteguye n'impanga babyaranye na mukobwa Janadi. Ndakuyamye Nyiramari. Ndakuyamye rwose. Yego mama. Icyo gusabye no kugabanya kujyana mu kabari na Pascal ugataha igicuku. Ejo rero wambwiye ko nshaka. Odensia, hari ikibazo maranye iminsi sinzi niba utarahura nacyo. Ni ikibazo kirebana n'ikize? Kirebana no kutita ku isuku yo mu kanwa. Ewe icyo si cyawe wenyine mugi horihorere. Umva ejo nanahuye na Obama ajya kwa muganga kwivuza amenyo. Mpita ntekereza ko ubwo burwayi bufitanye isano no kudasukura mu kanwa. Wibitindaho umwana aba yarakuze atabitozwa bityo ntiyoza amenyo. Kuyarwara rero ntibyabura. Uzi ko iyo abanyeshuri bakugose bakosoza ubura uko wifata neza ugatinya kubabwira ko umwuka basora mu kanwa kabo unuka ngo utabahutaza. Urabivuze ndabyibuka mugisha we. Bariya abana rero ni abacu Budensiyana. Nitwe twirirwana nabo. Ntitwabaha ubumenyi bw'imibare, icyongereza na siyanse, tutabafashije no kwita ku buzima bwabo. Birumvikana. Ubwo bumenyi umunyeshuri abukeneye afite ubuzima bwizerega. Umva nifuje rero ko twategura uko twabaganiriza tukabigisha akamaro ko kwita ku isuku yo mu kanwa. Ese buriya uwatumira umuganga umwe wo ku kigo nderabuzima akaza kubyigisha ko binabaye ngombwa buriya badutumirira umuganga wize kuvura amenyo? Ibyo rwose birashoboka kandi ni igitekerezo cyiza, ariko mu gihe ibyo bitarajya mu bikorwa twaba tugize icyo dukora. Yego. Mbere yo kujya mu mashuri yabo kwa kundi nyine tumaze gusenga tukabaha ubwo butumwa bwo kwita ku isuku yo mu kanwa. Tukababwira ko birinda kurwara amenyo no kunuka mu kanwa. Nibyo rwose ndagushyigikiye. Ariko uzikuretse n'abana b'abanyeshuri no mu bantu bakuru usanga hari uwoza amenyo kuri Noheri akazongera kuyoza dore ku yindi. Nakaga. Ubwo rero iyo muvuganye mwegeranye ushaka aho urigitiruka habura pe. Ariko gende wa mugore ufite ikaha nziza. Mba nayitayeho Nadi. Cyakora ko kuri umukozi bambe. Bite se we uvuye he? Nyine nazindukiye mu mandazi nk'ibisanzwe. Bitari bya bindi byayamvugo y'iki gihe ariko nazindutse nyakuru mumvuye kuyagemura kuri restaurant. Shanadi nta nari munzaniye we. Uzi ko naje kuyagura ejo nkasanga ntayo bifite. Mugene se ko bunkora ngana n'udufaranga duke mfite. Ayo nakoze bayaranguye pe. None se we. None ntacyo Patrick arakubwira. Yarashwishwuburije burundu ngo nta faranga rye yatanga. Umwana yazamahari bigize indyo yuzuye akeneye abizane. Ariko kumpa amafaranga yo ngo no. Ariko ye ibyo byitwa kwikanyiza. Ubu ntakubeshye pe sinzi icyo ngomba gukora. Kuko n'amafaranga mpamwe ari ngoboka mfasha kwita ku isuku n'imirire. Yego nyine hakoramo duke nkoresha mu bucuruzi ariko sinavanga nzashobora kwishyura ngo n'inzu mujye. Birumvikana Nadi. Kandi nibyo kwita ku isuku n'imirire yawe nk'umubyeyi wonsa niyo umwana wonka icyo yaguhera. Icyo nukwiye kugaya. Singaya pe ni ukuri ndashima ariko nyine ndashaka gukora cyane nshobore kwifasha. Nk'ubu wambonera umutera nkunga ndahamye ko mu myaka 2 iri imbere Nadine nawe nkakiri mu guhabwa inkunga y'ingoboka pe. Ariko Nadi ndakumva uzi ko atari inkunga abatera mpunga. Uzi ko bwawe wihagije ushobora gukoresha amaboko yawe ukava mu bukene. Ariko urabizi ko kuva mu bishaka cyane mujye ndabishaka pe. Wakwegereye se ubuyobozi ko bakugira inama kanakwereka gahunda zihari zateganyirijwe gufasha abantu kwiteza imbere.
ubundi ugakora ugatera imbere. tekereza umunsi nzaba nifashije abana banjye bameze neza nanjye nisiga nkasa neza nka kera. Urumva Patrick kuriya nubwo yaza kamba namwemerera. Mwabibonye ko ndi kumwe na mwarimu wanyu Budensiyana? Yego. Aha. Abanyeshuri banje mutega amatwi rero mwarimu Mugisha bafitiye amakuru kandi meza sibyo? Yego. Abanyeshuri amenyo murayazi? Yego. Aha. Ndashaka rero kuganira namwe kurebana n'ubuzima harimo no kwirinda kurwara amenyo binyuze mu isuku yo mu kanwa. Murankurikiye? Yego. None se bana beza, Karame. wari wicarana n'umuntu yakuvugisha ukumva umwuka umuva mu kanwa ko urakubangamiye? Mutoni wase tubwira icyo usetse. Ibyo mwarimu Mugisha avuze mu gitondo nanjye byambayeho. Nanjye nuko. Aha, ibyo mvuze rero birahari muri mwe. Ikindi, hari umwe muri mwe ufite amenyo meza yera akaba yarahinduye ibara? Aha, ntimubona ko muri mwe hari abahise batinya guseka? Nuko mubizi neza ko amenyo yanyu yaragakwiye kuba yera none akaba yarazanye amabara atandukanye. Uretse n'ibyo rero, hari abafite amenyo yacukutse iwabo bajya kuvuza amenyo kenshi. Nta yindi mpamvu ari ukutita ku isuku yo mu kanwa amenyo akarwara. Kandi umuntu aba yariye ibintu bitandukanye bifite amabara n'impumuro bitandukanye yarangiza ntagira ate? Niyoza amenyo. Isuku yo mu kanwa rero murumva ko ari ngombwa cyane. Mwabyumvise abana? Yego. Isuku yo mu kanwa ni ingenzi ku buzima bwawe. Ukoza amenyo igihe cyose umaze kurya, ukayoza gute mugi? Aha, ukoza amenyo 3 ku munsi ukoresheje uburoso n'umuti woza amenyo. Ugakura ururimi neza kandi ukibuka ko uburoso bwoza amenyo budasangirwa n'undi muntu uwo ari we wese. Buri muntu wese agomba kugira ubwe. Mwabyumvise? Yego. Ikindi ubwo buroso bukanasimbuzwa mu gihe ubumaranye amezi 3. Ibyo bizakurinda kurwara indwara zo mu kanwa, kurwara amenyo ndetse no kunuka mu kanwa. Mwabyumvise abana? Yego. Bityo rero bana beza muzagira ubuzima bwiza mubashe guseka mwisanzuye sibyo? Yego. Hari abo nabonye bahise bipfuka ku munwa. Mufashe izihe ngamba nyuma yo gutega amatwi? Koza amenyo 3 ku munsi. Mwabyumvise abana? Yego. Ngo kugira gute? Koza amenyo 3 ku munsi. Aha. Ubu buri wese ntari butaha asaba ababyeyi kumugurira uburoso n'umuti wo koza amenyo ra? Yego. Ubutamvane mu busanadi. Urupapuro washaka nturubonye? Ubundi sugiye kurwandikaho iki? None se ko wambwiye kwegera ubuyobozi ngo nzajyayo gusa ntanditse ibitekerezo byanjye muge? Si ngombwa kwandika Nadi. Wowe nakubwiye ko mbere yo gutekereza batera nkunga. Tekereza amahirwe ufite wabyaza umusaruro ugatera imbere. Ariko se hari umuntu wabona amahirwe akarengerwa koko muge? Abo batera nkunga barisha bo nabanga. Simbyumva kimwe nawe rero. None se kora zigama birashoboka urumva muri ibyo uvuga Nadi? Sha mugeni wimbwira uryo. Bantu menye bishobora kubona y'urya nayo kwihaza mu biribwa wowe n'abana bawe. Nyine nakubwiye ko amafaranga y'ingo bakambona ngerageza kubona ibyo turya n'ibikoresho by'isuku. Yego, ayo namwe mu mahirwe ufite. Ariko hari n'andi Nadi wabyaza umusaruro iwawe ntihakandagira inzara. Urumva? Nko kubyaza umusaruro umurima Patrick yaguhaye. Umurima se? Yego, umurima. Namahirwe upfusha ubusa Nadi wawuhinga umusaruro uvanyemo ukungana ayo mafaranga y'ingo bukuhabwa. Ariko urabizi ko imyaka umuntu ahinze adahita yera muge. Nakubwiye ko n'amafaranga y'ingo ugihabwa yaba kunganira mu gihe utegereje ko imyaka wahinze yera. Ndabyemera rwose ko umurimo rumwe mu mahirwe ngomba kubyaza umusaruro kandi wampindurira imibereho. Ariko Nadi ndakumva. Andi mahirwe numvise abantu bafite amikoro make bafite nuko bashobora kubona inguzanyo ya VUP. Ngwiki muge? Hari amahirwe yo guhabwa inguzanyo muri VUP kandi iyo nguzanyo rwose yunguka amafaranga make pe. Ngo VUP? Nguko ibyo kuko utabimbwiye koko muge. Igihe cyo kwikubwira cyari Kinadi. Wowe icyo usabwa no gushaka amakuru kwa Parasosho cyangwa se Sedu w'akagari akakugira inama.
umva ayo ndashaka cyane rwose ngo bigenda bite icyo nzi ko ushobora kwikura mu bukene wiharaniye ubikoreye urumva Yego. ubonye inguzanyo ugashyira mu bikorwa cya gitekerezo cyawe urumva cya Chez Nadine restaurant byaba ari byiza yego sha byaba ari byiza cyane mugeni we nuko rero nyine Mana urumva yanjye. genda ushaka amakuru mu nzego zibishinzwe bakwereka amahirwe ahari wabyaza umusaruro ugatera imbere udategereje imfashanyo. urakoze cyane mugeni we ungiriye neza ahubwo urankanguye rwose nasaga n'usinziriye ibyo by'inguzanyo sinabitekerezaga namba ubu se dukigiye abakiri mu biro we ngo njye kumureba. ubusa nagushimira nte koko Devo ibi birandenze rwose nabagiriyeho umugisha gusa nta kindi navuga. aho abantu bari barafatanya mukobwasha kandi ndakwibutsa ko wonsa abana babiri mukobwasha abo bana babiri ukaba ugomba kubonsa amezi 6 nta kindi bavangiye habe n'amazi. ibyo byo ndabizi. ukibuka ko isuku ari ngombwa muri byose ari ibyo urya ukibuka kubitegurana isuku ukanibuka ko ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune igihe cyose ugiye konsa abana. isuku rwose umujyanama w'ubuzima ahora yinyibutsa nzajya nyitaho. ikindi wowe n'umugabo wamumenye ko kwita ku mpanga bitoroshye mukore cyane ntubure indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kugira ngo ubone amashereka ahagije. ndakwinginze abana bawe ntibazagira imirire mibi mukobwaja. uravuga ukanavuga Pascal uzi ibyo yankoreye koko Devo keretse mwashyiraho akanya kuko rwose njye ndamubwira ni wowe wa mbere ugomba kubigiramo uruhare mukobwaja kuko uzi ikibazo mufitanye kurusha undi muntu uwo ari we wese ugomba kubigiramo uruhare rero umugabo wakagaruka mu rugo mugafatanya kwita ku buzima bw'abana mwabyaye. nzagerageza ahubwo se Devo ndakumva mukobwaja ko hari umuvandimwe wanjye utaramenya ko nabyaye impanga mwantiza telefone nkabimumenyesha. erega buriya mu rugo iwacu umuntu wagiraga telefone Pascal kandi kuva nabyara yigize intare. akira agenda wisanzura uhamagare rwose mfitemo ahagije. urakoze wamfura we urakoze cyane mubyeyi mwiza. ye unyitabye ngo iki Stefa? none se iyi nimero ko nayanditseho madamu Shyaka? ntabwo ari we rero ni ngewe umutiye telefone. wowe nde? ni mukobwa Jana yewe. none se ubwo telefone ya Devota uvuye he nayo koko? ubwo se uko nyibonye nibyo ngombwa kurusha icyo ngushakira Stefa. icyo ushakira se ni iki? ndagushaka cyane Stefa mfite ibibazo bikomeye cyane. urabizi ko mfite abana b'impanga bakeneye konka. uzi neza ko nabazwe ntarabona imbaraga zo kwipagasiriza. Pascal yarantaye nawe urabizi. reba ukuntu duhura turebe uko urashaka duhura gute se uzi ikibazo dufitanye mukobwa Jana? icyangombwa n'ubushake di ubu se ko Pascal yigendeye uje mu rugo nimugoroba hari ikibazo? abaturanyi bawe urumva bambona mu rugo rwa Pascal bakabifata bate? abo bana se wababwira ko nje wabo kuhakora iki muri iryo joro? ngaho nawe tekereza ahandi twahurira rero kuko ndagukeneye cyane. ariko se ibyo byo guhura nanjye wabiretse mukobwa Jana? utekereza ko rukongera ikibazo cyari gisanzwe kitatworoheye koko? Stefano ntiyitaye kuri mukobwajana umutabaza. mukobwajana se azakora iki ngo yikure mu bibazo bimwugarije? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. ikinamico urunana nicyo kitugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. gusa mbere yo gusoza reka twongere tubibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. twababwiye ko uyu munsi umubare w'abarundi batahuka bava muri Tanzania wabaye munini kurusha iyindi yose yahageze ku munsi umwe kuva uyu mwaka utangiye. naho mu Rwanda twababwiye ko hongerewe amafaranga yatangwaga y'ubwisungane mu kwivuza. twumvishe uko abaturage babyakiriye. twabibutsa kandi ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye Facebook na X
BBC Gahuza Imiryango ndetse na website yacu bbcgahuza.com kuko tuba dufiteho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Imwe mu nkuru dufiteho uyu munsi nivuga ko banki nkuru y'u Burundi yagabanyije igiciro fatiro cy'inyungu. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis. Aya makuru arahagarariwe na Judas Yondemondo.